ой-ой-ой. Сайн байцгаана үзэгчдээ. MyTube нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. MyTube нэвтрүүлгээр та бүхэндээ сонирхолтой содон гэсэн бичлэгүүдийг үзүүлдэг байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн та бүхэндээ сонирхолтой бичлэгүүдийг үзүүлэхээр бэлтлээ. MyTube нэвтрүүлэгт та бүхэн өөрсдийнхөө сонирхолтой хачин бичлэгүүдийг ирүүлэхийг хүсвэл хажууд байгаа хаяг руу хандаарай. Хэрвээ та тэгвэл Mongolia Funny Video сургалтанд оролцох боломжтой. Та хэдэн ч бичлэг ирүүлж болно. Ялагч нь маш өндөр шагналтай. MyTube нэвтрүүлгийг YouTube-оор үзэх боломжтой боллоо үзэгчдээ. Хэрвээ та хэн нэгэн найздаа MyTube нэвтрүүлгийг үзүүлэхийг хүсвэл энэ хажууд гарч байгаа хаяг руу ороход ханддаг. MyTube нэвтрүүлгийн өмнөх нэгэн дугаараар та бүхэнд Яваа самтлагийн Изабелла гэдэг дуу Монголын 3 залуу нөхөрсөг пароди хийж яаж илэглэн дуурайж байгааг та бүхэнд үзүүлсэн. Харин энэ удаа та бүхэндээ Carly Rae Jepsen-ийн Call Me Maybe гэдэг дууг нэгэн залуу яаж илэглэн пароди хийж байгааг та бүхэндээ үзүүлээ. Энэ бол үнэхээр сонирхолтой байх болно. Харин энэ залуугийн аль байгааг хүмүүс яг амьдаар нь үзээд яаж хүлээж авч байгааг бас хамтд нь үзүүлэл сонирн байх болов гэж бодож байна. Бүгдээрээ бичлэгээ үзье. Gangnam Style гэдэг дуу дэлхийн өнцөг болон бүрт дөөрэж
шогөлж инээдмийн өөр өөртөө хувилбараар хийж байна л та. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 Харин одоо та бүхэнд нэг хувилбарыг онцлоё гэж бодож байна. Энэ бол NBC Olympic Style. Thanks, Joe and Jeremy. Here we have our standard badminton racket. This bad boy will run you around 75. NBC Olympic Style. Olympic Style. I am Bob Costas. I'm the host of the Olympics. I haven't aged since 92 cause I'm now made of plastics. And ABC, Fox Broadcasting, and CBS can suck it. NBC owns the Olympics. We had time delay, but spoiled the medal winners right before they aired that day. With a promo showing Franklin win gold before her race. Left out the tribute to the 7-7 tragedy. Go Team USA. You say you hate us, but all the ratings say otherwise. Just advertise. You can stream all of the events, watch them in real time. But you must subscribe to a provider of cable or satellite. NBC Olympic Style. Olympic Style. NBC Olympic Style. Olympic Style. NBC Olympic Style. Olympic ladies. NBC Olympic Style. Bodies in motion. Slow motion. We made a creepy vid with female athletes in slow motion. Gabby won gold and we showed our gymnast monkey promotion. And in the background of our shot we saw Weber's emotions. This is good, cried us in ocean. The post-race interviews. How do you feel right now's the only way we'll question you. Andrea Kramer doesn't care and she don't have a clue. When you win relay gold, you're just a part of Phelps's crew. It's not about you. You say you hate us, but all the ratings say otherwise. Just advertise. Quit complaining, cause all your problems are first world kind. If you still mind, I guess you could try North Korea on for sign. Which outcome shows up? North Korea style. 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 Big. Brand new stance. Ladies can now wear pants. People stop but they can eat a pizza while they dance. They get your stance, and I don't think they'll dance. Baby, they prefer us to a labor camp. You know what I'm saying? Olympic style. Olympic ladies. NBC Olympic style. Bodies in motion. Slow motion. NBC Olympic style. Өдөрч та бүхэн сонирн байсан болов уу гэж бодож байна. Харин одоо та бүхэн мөрөөдлийн театрын Gangnam Style-ыг PSY-гийн Gangnam Style-тай харьцуулсан видеог үзүүлье. Gangnam Style. 마치 미래 혼자 막 의식 바로 내려줘.
Gangnam Style. MyTube нэвтрүүлгийн үзэгчдэд нэг зүйлийг сануулж хэлье. Тэр юу гэвэл та ч гэсэн өөрийнхөө сонирхолтой бичлэгийг манай нэвтрүүлэлд ирүүлэх боломжтой. Яг энэ хаягаар. Харин та манай нэвтрүүлэлт бичлэгээ ирүүлснээр Mongolian Funny Video гэдэг уралдаанд оролцож ивент итгэгчийн маш том шагналыг авах болно. Танд амжилт хүсье. MyTube нэвтрүүлгийг та хүссэн үедээ үзэх боломжтой боллоо. Хажууд гарч байгаа хаягаар ороод MyTube нэвтрүүлгийн хүссэн дугаараа та бүхэн үзэх боломжтой боллоо. Нэг зүйлийг сануулж хэлье. Та өөрийнхөө сонирхолтой бичлэгийг MyTube нэвтрүүлэлд ирүүлэхээ мартаваа. Одоо үзэгч та бүхэндээ зориулж Mongolian Gangnam Style-ыг үзүүлье. Энэ бол сүйд хийсэн хувилбар нэг. Яг Mongol Style. Бичлэг үзье. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 Одоо харин та бүхэндээ Katy Perry, Snoop Dogg хоёрыг хамтарсан California Girls гэдэг нэртэй дуу байдаг. Та бүхэн санаж байгаа. Энэ дууны нөхөрсийг илэглэх болох пародиг та бүхэнд үзүүлээ. California Gays. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener, warm, wet and wild.
cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything, homeboys banging out, all that ass hanging out, bikinis, bikinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby, I'm all up on you, cause you representing California. Үзэгч та бүхэн MyTube нэвтрүүлэгт өөрсдийнхөө сонирхолтой бичлэгийг ирүүлэх боломжтой боллоо. Хэрвээ тэгвэл та бүхэн Mongolian Funny Videos уралдаанд оролцох боломжтой болно гэсэн үг. Нэг хүн хэдэн ч бичлэг ирүүлж болно. Шагнал нь маш өндөр. MyTube нэвтрүүлгийг та бүхэн хэн нэгэнд үзүүлэхийг хүсвэл энэ аягүй хандхад хангалттай. MyTube нэвтрүүлгийг үзсэн үзэгчтэй баярлалаа. Намайг хөтлөгч Рома гэдэг. Баярлалаа үзэгчтэй. In the